concentrate nje ezwini lapha bayakhuleka bafundizwe kuyafundiswa mhlambe nami ngizofunda khona ngizokwazi ukuthi ngibe nokuthula ithingile yebo kwamaphumulo so ngaleso sikhathi ubaba uNtsibanda ubeza yena eGoli kahle kahle ngalawo ma dates lawo ube ngumuntu oza eGoli angazi ubeza kwephi indawo eGoli bengumuntu omele ngiyele kwababa uNtsibanda vele okay for ukuyohlanganela for 3 days besuke Richards Bay as so kwaba ukuthi vele ngiyayikhansela le trip yokuthi ngiye eGoli ngaphambana naye ubaba uNtsibanda mina ngase ngiya kwamaphumulo nga decide ukuthi ngiya kwamaphumulo ngavalelisa nakubaba ngathi hayi mina sengiyahamba ngiya kwamaphumulo ngibona ngathi yindawo ezonikeza ukuthula ngoba kunokucokozela enhlizweni yami ngathi angiyenzi kahle enkosini nale vision yokuthi uNkulunkulu uthe mangeke ifoni ngibona ngathi kuyonisiza mangikwamaphumulo okay so kungcono ngiye laphana ngiyome esikhaleni and ngalezo sikhathi ubaba uNtsibanda intshumayelo zakhe bese kuyilezi ezokuthi uthi uNkulunkulu ufuna umuntu ozoma esikhaleni uNkulunkulu ufuna umuntu ozomsebenzela ukuthi every time out yovula intshumayelo kababa uNtsibanda ukhuluma ngomuntu ozoma esikhaleni umuntu ozomsebenzela uNkulunkulu udinga umuntu available ukuthi angamsebenzela so bese kunokuphithizela nje sifuna ukusebenzela uNkulunkulu sikulangazelela abanye bekungabafuna ukuya emgwaqweni nje bayomemeza bafuna ukuthi bangayenzani ngoba leyo verse leyo inshumayelo yakhe ibisidla sonke nje ekhaya lezwi sesifuna uNkulunkulu sifuna into esingamenzela yona sifuna ukume esikhaleni yebo so ngase ngisebenzisa lelo thuba ke ngaya kwamaphumulo ngingumuntu oyoma esikhaleni ukuthi uNkulunkulu amsebenzise nalokho ukuthi bendangazelela ukuyolima nje ukuthi ngiphume efonini okay ngaya ke saphambana nobaba uNtsibanda mina ngaya kwamaphumulo ke ngempela mangifika le kwamaphumulo angibatshelanga ukuthi ngiyeza ngafonela usisi Noxolo okokuthi usisi Noxolo yena akasahlali kwamaphumulo seshadile wanginikeza ama directions so ababelayo eKhala abafundi bebengazi ngiyeza kwaba isurprise bekusazi nje usisi Noxolo so bambona nje sengikokode egedini yebo bangihlangabeza ngathi nje ngiyena lapho kwaba nepeace nje ngena ngegate bazonhlangabeza bangiculela ngendlela abangamukela ngayo ngaze ngakhala kwaba nepeace la kimi ngoba nokujabula nje ngithi abantu laba bangijabulela kangaka bengangazi bangamukele ngothando olungaka yinto ebengifuna le nendawo yakho mangiyibona ngibona inhle ngibabaze nje indalo kaNkulunkulu ubugreen lobeyana ngizwe ipeace engayigcina ngo2010 ngesikhathi inkosi Jesu ingikhulula ekufeni leyo peace leyo konke la phakathi la bengifuna ngayitholi kodwa ngathi ngena kwamaphumulo yabuya leyo peace leyo ngaba nokuthula ngaba nokujabula ngathi hayi lapha kusezulwini la ngangafuna ukuhamba nabantu bakhona bebenothando bengangazi nami ngabathanda kwaba ngathi ngabantu ekudala ngibazi yebo bacula ukuthi ngaze ngafika ekuthini ngiyakhala ngabazi bangijabulela bangihaka ngaba nefamily uthando engakaze ngalithola efamilini yami mina eGasi kodwa ngalithola le kwamaphumulo ngangafuni nokuhamba noma ngingazi ukuthi ngizome esikhaleni for in kodwa bengafuni ukuhamba bekumnandi laphana bengathi nje sengiready for ukuhlwithwa sengilinde nje ukubuya kwaJesu ipeace enganginayo lapho yona ukujabula and mina ngumuntu vele ukuthi like angihlangana nabantu abaningi emaphathini emshadweni angiyi kakhulu so endaweni abantu abaningi noma kuthiwa ngiyile nje kusemshadweni ngiyathanda ukuzidistance ebantwini kodwa labana bengathi ngiyabazi bengafuni vele ukuthi ngisuke kibo ngifuna ukuya kulo ngifuna ukumazi ngifuna ukuya lo ngijabulela ukwazi lo ngifuna ukulalela lo uthi uthini bekumnandi ngendlela besiphila ngayo laphana siwasha sonke yonke into siyahlanganela sipheka sonke sidla sonke makuye emasimini silima sonke yonke into siyahlanganela kube kunothando oluningi ubaba uSibiya naye wangamukela nje ngathi uyangazi angangazi uthando abenalo kimi nje
ayingajabula Nkosi yami ngazibona nje sengiready bengathi Yeah. ngise Park Stage yasezulwini lapha Wow. ngathi izulu nje elincane Yeah. enkilo makuthiwa kuyaculwa akusebenziswa kwa instrument bakhipha ingoma nje kuhlangane kuculwe kube mnandi ende bekuyindawo ephezulu nyana so manicula kunabantu badlula phansi abezimoto bakhalisa pipi basizwa abantu ukuthi bekumnandi laphana yo Nkosi yami ngavele ngathi Nkosi mina ngeke ngisabuyele ekhaya baba sibuya esathi hayi phela wena uganile uganile mntana kuzomela umani ubuya ubuyele ekhaya umani uza ngathi kodwa kwamanje baba khona ukuthi mangihlale la ngiyazi impela ukuthi ngiganile nemithetho umgomo yasho ukuthi thina abaganile manisiye ekhaya sibuya kodwa mina ngifuni ukuhamba ngiyacela nje baba ukuthi mina ngingahambi ngifuna ukuhlala la angifuni nje ukuhamba ifu baba ufuna ukuza ngeza kodwa mina ngiyahlala la kumnandi la yo angazi thi ngabuchaza ngithini kodwa bekumnandi lapha yebo bekumnandi uthando lwakhona bekungasilolo lokuthi umuntu uyazenzisa ububona nje ukuthi uthando lupure uthando nje olungasingo lokuzenzisa yes angajabula kuba laphana noma ngingazi ukuthi ngizoma esikhaleni ngizenzani asho baba uSibiyo ukuthi uNkulunkulu washo vele ukuthi abantu bazoza la kodwa ngiyazi ukuthi umuntu maza la khona uNkulunkulu abamthume khona wena uzokwenzani ngithi mina ngazi uNkulunkulu nje wathi mangizoma esikhaleni kodwa ukuthi esani angazi kodwa mina ngibuyele ekhaya ngijabuliswa futhi naleyo ukuthi ifoni angisekho too much kiyo ibe kwesayitini nginokuthula ngafuna le peace le from engayifuna from 2010 ngayizwiswa uJesu ngo2010 ngayifuna phakathi konke la ngangayitholi ngithe ngingena la ekhaya ngayithola so angiyindawo ayi ngahlala ke kwamaphumulo ngijabulele lokho ngizithe ukuthi ngizohlwithwa manisuka la kanti angazi ukuthi hayi kukhulu okuzayo bengazi ukuthi